Ngiyakuvusela mhlobo wami egameni lenkosi yethu lephilako lephakeme nalebuya masinyane lenguJesu Kristu. Ngiyajabula futhi nekukulethela sinkwa lesifresh lesivela kuNkulunkulu wakho lokuthandzako. Asidle kanye kanye encwadzini yaThimothi wesibili sahluko saka 2 verse 19. Kodwa sisekelo lesimiswe nguNkulunkulu Solomon simile. Sineluphawu loluthi inkosi iyabati lababayo, nekuthi wonke umuntu lotibita ngelibito lenkosi akakhweshe kulokubi. Kuthiwa ngalelinye ilanga kuvakasha iQueen, indlovukazi yaseSheba, ivakashela Solomon iyawuhlola inhlakanipho yakhe lebeyivile ngayo ibatshadwa. Mayifika le ndlovukazi nayo yathi ake seyihlole le nhlakanipho, waletha emadoda lalishumi aphethe timbali letifana nako. Wase uthi, awu wena waphakathi, ngicela ungikhethele imbali lekhiwe esigangeni noma le-genuine, ngoba letinye letiyimfica ti-artificial akusito timbali mbamba. Kepha utibuke ngeliso lakho, ungahosha ungatitsinzi utibuke kuphela. Yabuka inkosi, yabe bathe iyahosha, yakhanza ukuthi tonke tiyafanana, nangemibala, nangeliso, nangeshape, yakhanza ukuthi tonke tiyafanana. Yahlala yathula, yase ithi ekusebentini tayo, ake babuke emafasteleni. Mababuka babona tinyosi, yathi vulani. La kutawuhlala tinyosi khona, ngula kuyimbali sibili khona. Nembala tangena tinyosi, tacondza kuloko lokuyimbali sibili. Yawina inkosi. Nkulunkulu losezulwini abuka emhlabeni, akaphicwa tiphitsipitsi letikhona, akaphicwa tinsizi letikhona, akaphicwa kukhala, akaphicwa imithandazo, akaphicwa ngemasondo, akaphicwa bafundisi labanengi. Inkosi iyabati labangebayo. Ibabona ngani? Ibati ngani? IBhayibheli lithi baneluphawu. Labo labasisekelo, sisekelo senkosi sime sicinile. Kumbe bebangete baphila, bebangete babonakala ngekuphumelela, kumbe bebangete babonakala ngekuthi tinto tabo tiyalunga, tisheshe tilunge, noma atilungi, inkosi iyabati labangebayo. Ababonakali kumbe ngekukhuluma, kumbe ngekufakaza, kumbe tsine singajabula nembala uyamthanza uNkulunkulu. Kepha iBhayibheli lithi kunesisekelo lesakhe uNkulunkulu, sithi uyabati labangebakhe. Ubati kanjani? Kwekucala kuneliciniso lekuthi baneluphawu lwamoya longcwele. Labo labangebakhe banamoya lohlala kubo, lobacondzisako, lobakhuthatako, lobahambisa endleleni yakhe uNkulunkulu. Baneluphawu, bane-signature, yisili yakhe uNkulunkulu, banekusayina kwakhe uNkulunkulu ngamoya wakhe. Kwesibili lithi labo labangebakhe bayadeda kulokubi, bayakhwesha kulokubi, abahlanganyeli esonweni, abahlali esonweni. Kungenteka bawele esonweni, kepha bayavuka, abahlali eludzakeni lwesono. Bathi labanye mabacoca umehluko phakathi kwemvu nengulube, kuthi ingulube mayifika eludzakeni yona iva bumnanzi, iyadlala. Kepha imvu iyakhala ifune kusitwa mayigcumukele eludzakeni. Inkosi iyabati labangebayo. Nawe
kwangazuthi bewungaba ngilomunye lona lolo luphawu lobonakala ungewenkosi ngetulu kwekuthi uwelisondo lakuphi, uwemfundisi bani, kwangathi luphawu lungaba clear ukuthi wena you belong to him. Inkosi ijabule ngawe. Nawe-ke noma ngabe ukuphi la ukhona, noma ngabe simo sesikanjani, banesmayili lamhla. Inkosi iyabadi labange bayo. Amen.